niyabanga ama-promotion nibanga ukukhula. Mina ngithi simple lento, wena faka lento abantu bakuthanda, lento izohlala endaweni yomsebenzi. Kubalulekile ukuthi ihlale la iyosebenzela khona, bese ukuthi indoda emnyama omnyama kubovu indoda ngeke ube serious ungakwazi ukushaya umthetho. Naso userious ukwazi ukushaya umthetho kakho. Singena kakho siyifaka lento no questions asked. Abantu abaningi baxakekile nayo enye into. Abantu uma uthi akulungisa umsamo bowungevitori iphuma lapha. Ziyashisa. Ubani akafuni ngesikhiya sakhe abuzibani, ubani ikhaya sakalithathile, ubani ikhaya ulifakile wani. Ubani yonke inkulumo ikhona. Sinibingelele sinamukela ohlelweni lethu Echo Point TV i-The Call. Ndobingelelayo wena yazi uXolani Mfowambatha ke uShandu Sonshikazi Mthiya uShoti uMantenda Sinqomsodidla manje bana gwatshoza igcololo umthithu edakhudakhe lochacho. Babukele be-Echo Point TV ningakhohlwa ukuchofoza lapha phansi usubscribe nokulike nokcomment uyazi ukuthi kusibe emathubeni ukuthi sikwazi ukuthi siqhubeke nomsebenzi uye phambili. Sibonge kakhulu ukuthi nihlale nathi nisihloniphe njengoba nathi sinithanda. Niyazi ke babukeli bethu ke esibathanda kakhulu ukuthi angihambi ngedwa ngaso sonke isikhathi ngihlale ngihamba nophathini. Namhlanje ngiphethe ikhehla lami umkhulu Khehla enimaziyo futhi hayi ukuthi musha ngiyazi ukuthi niyamazi. Sacela ukuthi umbukele ahambe yotshela omunye nomunye atshela omunye ukuthi umkhulu Khehla usefikile ngamane kusha amabhodo ngoba niyazi ukuthi nani mefika la usuke efike nezinto ezibabazekayo kanti futhi ke ezakhayo ezinhle ezilaphayo ezizinguquko zempilo. Asikaze la saletha into okuthola ukuthi mhlambe ayinalo usizo. Ngizothatha ke ithuba ngabiminingi ke ngoba ngiyanazi anithanda umuntu okhuluma kakhulu. Ngithatha ithuba ngilihambise kuye umkhulu Khehla ukuthi akwazi ukuthi asitshele ukuthi yini le emnandi namhlanje asiphathele yona le inkulu kangaka. Mkhulu sekubingelela sikamukela Khehla lami namba babukeli bafuna ukwazi ukuthi yini le obaphathele yona uhlale phe kunjani. Yebo Siyaphila Mfowambatha. Hayi ngithe namhlanje hayi asingahlali phasi abantu asingakhulumi nabo nje kuphela asibaphathele into bayibone. Umuntu asuke ekhaya azi ukuthi uyolandani. Umthetho wakhona siyile nje ngegaba zakhona noma ngeke phela silethe zonke ngoba ezinye ziyaba uthe kubanzima ukuphuma endlini ngathi kodwa lokho okukhonekayo ukuthi ngikuthwale ngeke ngize nako bese abantu sibabonisa ukuthi yini kahle kahle lesithi thina abaphumelele ngayo. Yebo njalo. Thokoza mkhulu wayishaya nje kahle kahle ukuthi angithi ungabusababonisa usuqedile. Yebe ngangishaya hayi uphethe amadoda angaka ngiyawabona naka eduze kwakho. Lezi insizwa lezi nje obuthe namhlanje ufike nazo ke kube ufakazi bokuthi ngempela lento leni uyayenza. Ayithusi yona cha mbukela ngathuki ukuthi umsebenzi kamkhulu omuhle alright. So mkhulu mhlawumbe ke nje kafushane nje sivele sihluba ukudla ekhasini sihlalo dabeni. Nanka amadoda othe uze ngawo ikakhulukazi namhlanje ngesibe eminingi sizobheka kakhulu wona ukwazi ukusichazela ukuthi kwenzakalani. Lana Mfowambatha ngithe ake ngithwale nangomakhalasha impempe nendoda enempandla. Okay. Lamadoda omabili yowamadoda agijimayo. Okay. Futhi singalishile libhodlela elincanyana futhi ngathi singacala kulo ngoba kuyisi isigaba engifuna ukuthi ngichaze ngegaba zakhona. Yebo. Leli bhodlela Mfowambatha ungalibuka lelincane kodwa linemkhuba. Okay. Eliyakhayo emzimbeni wakho. Leli bhodlela siyakwakhela Mfowambatha uthi wena mina ngiyi-sales consultant. Okay. Mina yimo lapha estradini. Okay. Noma uthi wena mina ngineli business lami kodwa yimina ohambayo ayoyenza ama deal. Yimina ophumayo ohamba ohlala nabantu. Bese ngibuye nemali. Angithi uyayibona lento. Ngamanye amagama nasikwakhela leli bhodlela sisuke sikwakhela into eyenza ukuthi la uyakhona bakuzwe lento oyikhuluma. La ufika la uyakhona uvele sekufanele bavume sekuyabaphoqa ukuthi bavume ukuthi lento oyiphethe kuukudla lokuvuthiwa angithi uyayibona. Lento kahle kahle idosa lo msebenzi ube semzimbeni. Mfowambatha ungalibuka lelincane kodwa linemkhuba. Okay. Eliyakhayo emzimbeni wakho. Leli bhodlela siyakwakhela Mfowambatha uthi wena mina ngiyi-sales consultant. Okay. Mina yimo lapha estradini. Okay. Noma uthi wena mina ngineli business lami kodwa yimina ohambayo ayoyenza ama deal. Yimina ophumayo ohamba ohlala nabantu.
bese ngibuye nemali angithi uyayibona lento ngamanye amagama nasikwakhela lelibhodlela sisuke sikwakhela into eyenza ukuthi la uyakhona bakuzwe lento oyikhuluma la ufika la uyakhona uvele sekufanele bavume sekuyabaphoqa ukuthi bavume ukuthi lento oyiphethe kuukudla lokuvuthiwa angithi uyayibona lento kahle kahle idosa lomsebenzi ube semzimbeni wakho lento nasikwakhela yona siyakwazi ukukhana sinikwakhela nasekhambini ikhambi lesizulu siyakwazi ukuthatha ikhambi lesizulu silambe silakhe umsamo wakho wasekhaya bese sibuye si-introduce le ndoda silifake phakathi ngamanye amagama lento siyisebenzisana nomsamo wasekhaya angithi uyayibona manje kahle kahle sifuna into ezothi ikwazi ukuhamba ibe mobile nawe ngoba le ndoda ihlala kuwesikhwameni awulenzi uphutha uhamba nayo nowazi ukuthi namhla ufuna kuyenzeka imikhuba uhamba nayo le ndoda ngibe sengichazela ukuthi mina ukuze kwenzeke so ufune kuyenzeka so yiso isigaba esokucala engithi mina angeke uhlala ungabi nemali akwenzeki mkhulu ukuthi onale ndoda esikhwameni sakho ulalulambile akuzabe kunephutha straight sisuke siphathe umakhalasha impempe le ndoda ihamba yodwa namhlanje ngoba oba unayo unkosikazi wayo nayo ngoba zihamba zibe mbili ubalekile ukuthi naye ehamba kube ubulili bobubili ihlala ngaphansi enye esihlabathini asikhulumele isangoma asikhulumele nje umuntu olaphayo osiyena umsebenzi wakho uthulile abantu abangeni asikhulumele umfundisi othi ebandleni lakhe naye kuthulile manje akwenzeki lutho ngifuna silaphe manje nabalaphi bendabuko sibalekelele sifuna ukulekelela umuntu othi nami nase tuck shop oba siyakwazi kuyakha nase tuck shop siyakwazi nokumkhambisa siyikhande nase tavern why siyenza kanjalo le uhlala naye lapha ecounting ngapha ecounting bese le enye yakhona ihlala lapha eminyango sigqiba lapha eminyango zihamba zombili into seziya-connecta angithi lo uzobona somkhulumisa ngale mpempe uzobe sesimwakhile sakwakhe bese wena uqhumane naye ngale mpempe zithintane nale ukuthi bonke abantu ebeke bangena la kulo mnyango abangapheli la amanye amagama ukuthi akunamuntu ozawuphela ukuza la ekhaya bazawuza uze kube unaphakade abesa abakhonza la ekhaya bazawukhonza kuze kube unaphakade akunamuntu ohambayo la ekhaya ukuthi uyayibona lento semanje uyayishintsha lento lokuthi uyikhulumisa ngale mpempe usuke sesikahle kahle sesiconnect nale inzunza sesiconnect labantu basemanzini akekho umuntu onganayo inzunza emzimbeni wakhe abantu basemanzini ilamadlozi akwazi ukuthi akhulume nathi ngaso sonke isikhathi yiwo la akwazi ukugucula izinto empilweni zethu manje nasesiwaxhumanise la usho ukuthi lapha emsamo wakho nasesizoyifaka khona kuyosukumeni into lamadlozi wakho kahle kahle sesizowabooster ngase kulethela lento sizoletha umsebenzi ekhaya ozosukumisa yonke lento bela ekhaya beyisebenza ezolu ukuthi umsebenzi la ekhaya kumnyama kubovu awusukume la ekhaya akukhahlelwe abantu abalashwe la ekhaya ngalendlela noma uyayithathela kwakho lokho thina singendawo thina umsebenzi wethu ukuzomisa umsebenzi ngenyawo la ekhaya kubalekile ukuthi nasizokwakhela izinto eyifana nomakhalasha impempe owazi ukuthi into ezinobudlozi phakathi ngamanye amagama akunabungozi la ngifuna ukubeka straight nala kuleli bhodlela akunabungozi into engayifuni lento emotional efana namadlozi yabona uhlala ukwatile uhlala inhliziyo yakhe ivalile inhliziyo yakhe ihlala emnyama uzakubona la sizokufunda la ngokuthi wena usho ukuthi wena nje oyinkinga wena ongahlambulukile into zedlozi zithanda umuntu ohlambulukile zithanda umuntu o-straight zifuna umuntu ongathathi izinto azifake kuphi enhlizweni ngoba lento nayidosa ikhahlela izobaletha abantu beze bagijima abantu bezeza ngenkinga zabo ngokuzwa ngenkinga zabo bazongena la le tavern ngale ndlela abafanele bangene ngayo kodwa yonke ngithi mina into yedlozi ikahle kakhulu umoya wakho na uphasi bese siyikhuliseke kube khona indlela esithi thina ke manje sesiyinike ipower ukuthi noma uyakwata yona ikhahlele kodwa sokwenzani sokushintsha ngale ndlela yiyo sokukhuphula isigaba sekuyaphezulu ngithi uyabona injalo futhi manje nayo ke indoda enempandla phela kwesotsha elingakhulumiseki kodwa liyancengeka ukuza nalo la beligcokile hayi zadabuka ngendlela impahla ngathi akunankinga enkani nakafikile la siyakhona le ndoda akade ngihleli nayo
ngiphila nayo le ndoda iyakwazi ukwenza izinto zenzeke. Indoda ke nasithi thina umuntu nesakaqedile ukudlala, umuntu nesekafuna ukwenza into eziphezulu kakhulu. Sifuna umuntu uthina line up ama truck lapha athi yena une mine, uthi yena usupplier kuphi. Sifuna umuntu uthina othi manje into zakhe ufuna seziye phezulu. Angithi uyabona manje. Le ndoda ihlala ekhaya. Uzoyenzela indawo yayo la ihlala khona. Okay. Ayizwani ke nomsindo. Indoda ethanda ukuthi na uhamba nayo nangiyithatha ngeletha kwakho ukucine nje ube indoda sibili straight. Le ndoda nangiyiletha kusuke sesizokhuphula umsebenzi ngenye indlela ngoba le ndoda sizoyifaka emzimbeni wakho kube khona into esiyithatha emzimbeni wakho siyifake la kule ndoda. Angithi uyabona. Le ndoda seyizoba yidlozi la ekhaya. Ubhuti wakho nje ophilayo owaziwa uwe. Angithi uyayibona manje. Lento noba ila ekhaya izolekelela wena. Ufuna ukuthi ngizwe kahle. Izolekelela wena. Izoma nawe entweni esho uwe. Nawe uthi wena kushona le ishona le. Nayithi akushona le ishona le. Ushiya lapha ekamereni. Ngiyakutshela mina ukuthi iphakelwa kanjani, idla kanjani. Angithi uyabona. Into enhle ngayo ubungozi abukho as long as nawe uzobe ulandela imithetho engizobe ngikuphe yona. Ayithathi ayibulali. Ngithi ngikubeke nje kube straight. Akunamuntu ofayo. Kuyimithetho nje ejwayelekile just ukuthi imithetho nemithetho ikahle umuntu umnike nesakazoyithatha lento esikhuluma ngayo. Angifuni ukuthi umuntu mhlambe athi yena hayi umkhulu khehla unento akusiyo akukabi isithwalo lesi. Kodwa into ezifake la zijule kakhulu zifuna ukuthi noma sokungikunika mina funeke nami ngeke ngikwazi ngibone ukuthi nginika bani nginganike uhlanya into azodlala ngayo. Njalo bhuti. Ay. Ake ngiqale la. Lapha mkhulu. Kubaba uMpandla. Ake ngiqale ngayo. Ubaba uMpandla imisebenzi wakhe kahle. Mangithi ngiyabhekisisa ngathi ufana nokuthi ufuye njengasemajaldini. Bayifuyile izinja, bawafuyile amakati. Izizathu sokufuya inja ukuthi ivimbe igebengu ingangeni itshontsha. Isizathu sokufuya ikati ukuthi wenze ukuthi libamba amagundwana angakuhluphi. Awuzweke. So ngiqonda ukuthini ngobaba uMpandla lo. Ngiqonda ukuthi kusho ukuthi uma ngimthatha ngithi nginike mangiyombeka egcekeni ngoba uthi uzoba ubhuti wami uzoba yonke into uzobe ngimthuma ukuthi yenze ukuthi kufana nokuthi ngifuye into esinye isilwane sesithathu noma ngifuye enye into esithathu ezokwenza umsebenzi wayo la ekhaya engenamngozi ngoba seyifuye ilwane zenza imisebenzi yazo ayinamngozi ngoba bethanda ukuthi mabethi mawuthi lento izokhanda imali athanda ukuthi umuntu angeke ningijikele anganikade alikujikele lenza umsebenzi eluzele ukuthi lizobamba amagundwane la ekhaya nenja ayikaze yakujikela yenza umsebenzi wayo uzele naye ubampandla uzolumefela ka uzowenza umsebenzi engizobe ngimtshela wona ukuthi akawenza. Asikubeke nje kahle ukuthi uzokwenza asalilizele ngikhuluma hayi ngifuna ukugcwalisela ngoba sowuvele wayibeka asike sikubeke eqinisweni ukuthi inja la ekhaya na ungayiphakeli iyenza kanjani iyalamba yebo ayizukuluma leso sikhathi iyalamba ibuke lamalanga ukuthi lo muntu akasanginaki izawujump ifence hambi yofuna ukudla ngaphandle bese kuhluka lezinja ukuthi khona enye ezawujikida ke ngidle wena njenge pitbull kanje angithi uyayibona indoda enempandla lena ikunika isikhathi naku ke ekuhlukile ngento yemithi emthini ufuneka sibe straight ufuna ngasikhohlisana ngoba lento ukuthi sizobe ngisancincisana isebenzi mkhulu lana kunika isikhathi finish and clear nangithe mina ukusuka ngomhla ka25 uyofika ngomhla ka30 ngicela ukuthi uziphi isikhathi la indoda enempandla nangithi mina uzodla after 6 months kusho ukuthi wena ngenyanga yesi6 le 5 days le angidingi ukuthi uyagula angidingi ukuthi ukuphi angidingi ukuthi ukuphi akadingi excuse udinga leyo nto leyo ukuthi uyenze nawe ungakwenzile ubuye ekhaya finish enhlala ngikutshela straight uyabiyazi ungitshela ukuthi futhi wena uzokwenza lento ngimthi mina abekezela ngizokhuluma nawe ukuthi ukwenze lento
angitshela ukuthi wena angeke uzukwenza lento ngesizathu ezithile 1 2 3 4 5 bese ngiyakufonela ngitshela ukuthi wena uzolambisa undoda enempandla bese kusuke ikushiya angithi uyayibona manje lento indoda enempandla imfuna umuntu ovilaphayo asingibeke nje straight le group zami naleli bhodlela azimfuna umuntu ovilaphayo into zedlozi azimfuna umuntu ovilaphayo ungacabanga ukuthi le ndoda enempandla izovuka yona iphuma uhambe yemsebenzini bese wena uyalala akwenzeke angeke kwenzeke akufuni esikhuluma manga angeke kwenzeke indoda enempandla nawe leli nayihlala phansi nawe la icedile nje fanele kusetshenzwe ifuna kusetshenzwe ifuna ukuthi wena uvuke uthi manje indoda enempandla ifuna sambe sosebenza uthathe lenithi ithile uhlanganise niphume indoda enempandla hambi nayo yakhe plan ukuthi imali izawuvela kuphi nawe uvela uthi mina ngenza ukuthi nokuthi wena vela kuthina uthi cha mina ngine consultation lapha ecompany nami kuthulile wena fika kuthina uthi ngifuna ukwenza into ethile ufuna ukwakha amathenda ngifuna into ezongilekelela ukuthi nangifika lapha kwenzeke angithi manje nesigaba semali sibalekile ngoba indoda enempandla nayo angeke uzuthi uhambe uyolanda abantu abazogiza imoto ungaba sovula ucabanga nje wena ngithi uyabona kufuneka wena ukocabanga isimo esithe ukujula ukuthi ufuneka ngiyohlala neminister thizeni pass kufuneka engiphe ithenda ka 5 years kufuneka ngiphe ithenda ka 10 years kufuneka imali engaka angithi uyabona indoda enempandla nokukhuluma nayo kufuneka ihambe yokulandela iinformation ifuneka indoda enempandla ihambe iyozwe ukuthi uyini efuneka yenziwe ukuze lo muntu abekeke phasi akuzwe angithi uyabona indoda enempandla kufuneka nayikuthuma uyichazisele ukuthi imali engiyifunayo ukuthi nokuthi ngoba wena uwenza ukuthi nokuthi ngamanye amagama ufuna umuntu ohlakaniphile kahle ayimfuni umuntu ovela bucabanga nesangoma asikho isangoma esingathi kithi ufuna sizomakhela umakhala shaya impempe kodwa yena ngisama uthi sofakapi sombekabi makashaya impempe sogqibapi la ufuna sigqibe khona angithi uyabona ke manje ukuthi lezi zinto ezifuna ukustation ufuna ukubeka nje straight zifuna indawo la zizosebenzela khona la zizowakha khona kukuweke lokuthi uthi uyazilahla ayi kukuwe mina ngifuna ukukutshela manje mkhulu kukuwe and ungathi wena nangilahla izihamba nento zazo na noma ziyayishiya ngizokubuza umbuzo mina ukuthi umlungu nakacashila nasakacosha yini usho ukuthi acosha wena ayekele salary iqhubha iphuma ngeke ayizekile akwenzeki nawe uyakumsebenzi uyeka nemali emlungu angithi uyabona so nomfazi onempandla njalo nawuthi yena akaphume empilweni yakho izophuma hamba onkosikazi umpandla hayi umfazi onempandla indoda siyamakhela inkosikazi inase kukhona isidingo kodwa nawuzuzomlanda ufuna ukumlakha umlanda yedwa umlanda yedwa kube kuyithina sikubukayo ukuthi hayi wena ke uyamhlonipha umfazi onempandla uma indoda enempandla uyayihlonipha le ndoda ake simakhele ke manje unkosikazi angithi uyabona khumbula ukuthi lezi zinto lezi nasimakha yi1 senzele ukuthi ungalobu involve umndeni wakho nakubalekile asufuna umndeni wakho lathini ukuthi nomndeni wakho one side sisebenza nawe senzele ukuthi nakusasa ungabi nenkinga nasoxabana nonkosikazi wakho noma uxabana nabantu bakho noma uxabana nomndeni wakho lezi zinto lezi zinezigaba zakhona kunomuntu ofuna ukuthi yena sikubeke straight mhlambe sikhuphu sifake ulevel oyi1 osithi wokuthwala ngoba abantu bayakufisa lokuthwala kodwa simfuna umuntu othwalayo ngifuna ukubeka mkhulu kunendlela esikhuphula ngayo le ndoda siyayithatha siyithathe le ndoda emnyama sithi manje ake ibheke emathuneni ngithi uyabona ukuthi sekushintshile once wayithuneni mina ngizokuthuma kwelakini ithuna uzokuthuma kwelakini so that ibhekane nento zakho nezakini izokwazi ukulawuleka ngenye indlela angithi uyabona manje siyayithatha thina ke le ndoda enempandla siyitshela ukuthi la uyakhona isibongo sakho esisha so ukanzimande wena ubhuti Nzimande so umethi igama lalo muntu olapha ethuneni oyomlanda ozomtshela ukuthi manje akakhuphule le ndoda ngoba semanje soyamshintsha manje sekuzosebenza ngamanye amagama sekhona umuntu efanele bancisheke inhlahla la kule khaya
ezofanele ibheke kubani manje seyibheka kuwena seyisebenza nawe asikuthandi ukwenza lokho kodwa kunabantu abahluphile emhlabeni thina lana siyafundisa mkhulu siyafundisa bese lapha emsamo sibhekana nezimo lezihlukile kunabantu abahluphile emndenini ethu kunabantu abangakhuzeki kunabantu abaxhopha inhlamba kusuka ekseni kuyoshona ilanga umuntu bathi uyambekezelela noma ungamazi mina ngeke ngabekezelela umuntu okuthiwa hey lo muntu uyaganga athi mbekezeleleni uyozabe right kwaphela umnyaka mthu yonke lo muntu ukuthi nje inhliziyo yakhe imhlophe iyabekezela wathi mkhulu sekade sibekezela sekade uthi asenze ukuthi sekade uthi asenze ukuthi manje ngithi mina sekwanele nginike into mkhulu le nhlahla ibhekane nami labantu bondlewa yimbonke lapha labantu babheke mina bonke manje nawuthi wena ngingayithathi lento buka namanje bakagucuki ngase ngimnika ngamakhela kusiyabuka lokuthi emhlabeni noma la empilweni yakho ubhizi ngani wenzani sikwazi ukukunika into sesikufundile sesikutathishile ukuthi hayi le ndoda iyayideserve ke le nto ke ngoba kahle kahle angikwenza into mina ngoba uthi nemali cha mina ngibuza ngikwenzela into ngikubuthi hayi lo muntu lento ayidinga ngikubonisa ukuthi cha ayidingi ithuna kuphela lento kunento eyidinga ezithizeni ezingabhekana nawo ezingakhuphula level ngazo engathi mina kuwe yazini le ndoda iqala embuzini ukusebenza kwayo qala ngembuzi futhi ngiyakwazi ukutshela ukuthi igcine ngayo le mbuzi ungakhuphula ukusuka embuzini qala embuzini ungalenzi iphutha ngithi yabona manje ihlale khona ikusebenzele ngaleyo ndlela bese ngitshela sekuzodingeka into ethile kusiyifake phakathi ezizodla ini lembuzi phela angithi yabona ke manje angeke kuhlale kungabi khona igazi ngoba amandla azobe sekusetshenzwa ngawo aphezulu but into eyidlayo kuzobe kuyilembuzi not umuntu ungeke size sifike ku level yakhe ngendaba yokuthi nami angangithandi ukuthi kimi kube kanjalo into engiyaziyo labantu bayakhuluma nami lapha noma ngingakunika yona naso imhluphekisi uzobuya mina azongitshela so mina kusho ukuthi ufuna ngizobhadala isono sakho angeke ngikwazi ukubhadala isono sakho ingakho nangizakha lezi zinto ngifike ekutheni embuzini akumiwe kuphelele khona bese simakhele umuntu owumngoma simakhele umuntu owumfundisi simgcinise enkukhwini simfakele umakhalasha empempe simakhele sibone ukuthi cha ngoba imbuzi ngathi seyithe ukujula sizova ngayo ukuthi abantu afuna ukuthi bangene phakathi kwenkonzo abangakanani sizobona ukuthi futhi nale nkonzo esiyakhelayo iyizayoni noma abazalwane noma yipi inkonzo ngoba ikakhulu abantu abamangenyawo yibo laba abasuka ezayoni yibo labantu abasuka kabazalwane yibo abantu abafuna lezi zinto sibanike zona so sibuka ukuthi istage esizokunikela ngaso lento isiphi bese siyawakhela ayi manje mkhulu umbuzo mangathiwa umuntu obuza ukuthi usuhambile emhlabeni ngisele nazo induku ikhophu ziyongisebenzela kanjani oba imithetho ngiyithola kuwe nemiyalelo and zireporta ku mina ngiyobe sengenza kanjani nayi into emnandi into engenza ukuthi lezi zinto ngiyiqhume la kumina into esengiyibonile abantu vele bayahamba emhlabeni nami ngahamba emhlabeni anytime so inayi isifundiso sokuqala mhlambe naso uyithathile ngikutshela yona ukuthi lento uyayithatha la ekhaya uhamba nayo ngicela ukuthi lento ungihlukanise nayo nakufika inyanga yesi6 lento ireport kuwe why ngithi isihlukanise ungihlukanise nayo ngikuphi isikhathi esi enough ukuthi ugonyuluke noma kumntana wakho ugonyuluke noma kunkosikazi wakho noma ugonyuluke kumfowenu uthi hey phela mina senginento ethile angithi uyabona manje lento le ayizukuthi ayixabana namuntu la ekhaya kodwa bengifisa ukuthi nangukuthi kuyenzeka ngiyahamba emhlabeni uNkulunkulu uyangikhumbula cela uthathe into ethile nangisafuna ukuphila la ekhaya ufika uhambe kumkhulu thizeni uzokwenzela u1 2 3 4 5 siyadlula noma uthola umfowenu uthi ayibofo ngicela ukuthi senze kanje nayi imiyalo umkhulu wangipha yona ukuthi in case yena umkhulu uyahamba emhlabeni
kufuneka senze ukuthi lento yethu yala ekhaya yokuphila iqhubeke yenze njeni ihlali khona injalo nje mkhulu. Okay. Ibalekile ukuthi kube nemiyalo engikupha yona ngoba kahle vele yakho ukuphuma kwakho na egedini ekhaya sekweyakho. Mina ngikupha nje i-time frame ukuthi ukwazi ukuthi mhlambe ubone ukuthi lento iyasebenza correct. Ubone ukuthi futhi manje lento ngiyakwazi ukuphila nayo nginaso isibindi sokuthi ngingafundisa umntana nami noma ngafundisa umfowethu noma ngato le iyala ekhaya. Abantu abamfane bayazile. Angithi uyabona. Ayinabungozi. Ayizukubenza lutho man. Ayizukubenza lutho. Njengala ekhaya bokufuya inja uyayazi ukuthi uthi le ayazi lo, ayazi nalo. Yayivikele lo, ayivikele nalo. Igcina futhi lapho. So ngokwakho mkhulu uyabaqhuqumeza abantu ukuthi abasondele ngapha bezothatha into ukuphila. Ngithi mina abantu abasondele why ngisho kanjena ngoba abantu sihlezi sibafundisa. Abantu siyabafundisa abantu abaningi baxakekile naye into. Abantu mawuthi akulungisa umsamo bowungevitori iphuma lapha. Ziyashisa. Ubani akafuni ngesikhiya sakhe abuzibani, ubani ikhaya sakalithathile, ubani ikhaya ulifakilwane. Yonke inkulumo ikhona. Mina ngihlala efletini, mina ngenzani, ubani hey kuningi. Hey ziyabuya lapha. Sifuna ukuthi thina ohlele efletini nali ibhodlela. Usikhwama wakho lo. Khala esikhwameni lento. Na uthi wena ufuna ukwenza into ethile ushiya edrobhini, ngizokutshela mina ukuthi wenzeka kanjani ukuthi la isale edrobhini ukuze ingazokwazi ukulimala. Ngithi uyabona usikhwama wakho lo. Mozothi nesonto kucacile sekuvele kwacaca straight ukuthi lapha esontweni kunepulpit. Lo uzongena ngaphansi kwepulpit lokho kunyeza ungena lapha. Sengenza umzekelo. Ngiyabona ke manje bazohamba bokuduza amapulpit ke bayeke badlala ngesikhathi. Ngeke baze bayithola nododana. Ngeke baze bayithola. Ngeke bazoyithola. Hayi ngenza umzekelo ukuthi lento izohlala endaweni yomsebenzi. Kubalekile ukuthi ihlale la iyosebenzela khona. Bese ukuthi indoda emnyama omnyama kubovu indoda. Ngeke ube serious ungakwazi ukushaya umthetho. Naso userious ukwazi ukushaya umthetho kakho. Singena kakho siyifaka lento no questions asked. Wena uzoyichazela abantu abakho mina ngichazi mina abantweni bakho. Mina ngichazela wena ngikhuluma nawe ukuthi indoda sekasoka so olenkinga ngishiya wena nomuzi wakho nomfweni omusha ongena ekhaya. Angithi uyabona iba kanjalo nje mkhulu. Manje nathi impempe lena noma yini mkhulu le ngapha. Yana yiyo mkhulu iyo lempempe angithi lempempe kulomakhala iyo simbiza umakhala shaya impempe. Ngoba iyona into ephefumulayo ekwazi ukuthi iconnecte nedlozi lakho ikwazi ukuthi iconnecte namadlozi abantu ababizayo. Kunalento nayo ishaya imemeza labantu laba abangene la ekhaya. Lento engishilo ukuthi mina labantu abangene la ekhaya ufuna nayo ishaya lento bakhumbule. Na uyishaya ngomgcibelo bazi ukuthi ekseni isonto. Tshwala unitshwala funa aphume etshwaleni abuye enkonzweni. Nakafuneka ukuthi aphume enkonzweni ezitshwaleni funeka abuye etshwaleni. Kwenzeke njalo. Angithi uyabona ke indlela efuneka labantu babuthe ngayo ubamemeze lento iyenza umsebenzi wayo. Lento ikhuluma nalento ilibutho ukuthi niyayicala ithuma ayishoni la kuthi ayikhona. Ibutho lakho ozisebenzela ngalo ekufuneka ukukhulumise engedlela ngemithetho yakho futhi. Hayi kezakala mkhulu hayi sengiphela amagama nami sekumele sekumele ngithathe. Kunjani ukulokhunja mkhulu amanani ubiza kanje kahle noma mhlawumbe phela ungeke ulibiza ngqo ngoba phela bakufonela bakuthola kodwa nje kukahle ukuthi umuntu ashaya ucingo. Kukahle ukuthi umuntu ashaya ucingo konke kuyathatheka. Konke kuyathatheka indaba yenani kwesinye isikhathi ihluphe ngoba umuntu ufuna ihloniphe into yakhe. Aziyena ukuthi into yakho uyithathe kanjani. Inkulumo yami neyakhe yiyezo determine ukuthi kahle uzoyimela indaba yalento. Mina ngizokutshela nje inani lakhona kodwa kahle uyena osozithi mina ngiyazifasa entweni ethile. Kodwa kona akuyathatheka mkhulu. Kuyathatheka. Kahle. Mhlawumbe nje makuthi ngihola umholo wase Shoprite noma wase Box noma ngisecurity noma mhlawumbe ngiphise phepho nje noma ngicleaner ngizokhona ukuyithatha. Uzokhona ukukuthatha. Awu cha uqedile ukukhuluma mkhulu. Awuzweka. Umuntu ayeke lokho esebenza umlungu avela thatha into yokuphila and ayimfuni umuntu osebenza umlungu mangithi ngiyacabanga.
cha iyamfuna yamfuna imali bese ithola kanjani umlungu uzofaka imali eningi kwi-account ye-mistake asithi nje umuntu osebenza umlungu la kamlungu izinto eziningi ezenzakalayo asike sibeke umuntu oseShoprite simenzele ngaleli bodlela kunabantu abasebenza eShoprite kunabantu abasebenza kamlungu abayizangoma asivalele umuntu lapha kamlungu niyabanga ama promotion nibanga ukukhula mina ngithi simple lento wena faka lento abantu bakuthanda thatha ibhodlela lakho abantu bakuthanda abantu abavotele wena ukuthi uye phambili abantu abame nawe wena phatha abantu ungakabi sesikhundleni bese labantu bakuthathe bakubeke esikhundleni angithi uyayibona le okay usebenza eShoprite lamadoda awazukulwa nawe ukuthi esigodlweni uyadingeka cha noma usebenza efemini lamadoda awazukula nawe ukuthi wena uthe sibize abantu sisebenza wena une communication nalabantu ukuthi manje mina ngisebenza kuphi mina ngenza ukuthi kodwa angeke ukuthi le ndoda ikulethela u30,000 bese wena uthi uzohlala kamlungu uhola i5000 sekunomehluko omkhulu yebo umehluko omkhulu sefuna ukubuke ukuthi wena uzimisele ngani mina ngiphethe into umuntu ofuna azimisele njengoba ngishilo ukuthi lezi zinto zama zilifuna ivila ngalisebenza ivila azokhathala lezi zinto zifuna umuntu okhahlelayo othi yena manje uyashonisa angithi uyabona sifuna ukusiza umashonisa sifuna ukusiza ukuthi umuntu othatha imali yakhe akayibuyise ile nto engikwazi engingakhonanga uyiphatha kodwa ngithe ngizokuveza ukuthi abomashonisa kunento esibakhela yona la kuzawungena khona lama ID wenu la kuzawungena khona lamacici wenu la kuzawungena khona insila yenu into enegama lakho la sifaka khona phakathi ukuthi ngento nasengena la phakathi ukona into ezakunyisa ukuthi le mali njengoba uyithathile la ekhaya ibuye angithi uyabona so kuyahluka ukuthi umuntu simakhela ini kodwa kubalekile ukuthi umuntu abe nje serious azimisela ukusebenza uzosebenza ayi kuyazakala mkhulu ayi ngathi onendlebe uzwile ukuthi cha nanga umkhulu Khehle namhlanje usifikele nento yokuphila mhlawumbe usuhambile wayizama into zokuphila wahluleka bakuqola bathatha imali zakho namhlanje umkhulu Khehle uyayikhulumela ngowakhe umlomo uyayibophezela ukuthi cha yena uqinisile ukuthi ezakhe induku ziyasebenza and-ke okumnandi ukuthi thina la ku-Eco TV asikazi sasebenzisana nabantu abaqola abantu kodwa kuye kufike abanye abantu bezenze abantu abasuka la so siyasiqinisekisa ukuthi njengoba sesikhulume kanje noma umkhulu Khehle sedlulisela umsebenzi wakhe ukuthi ukwazi ukuthi uphakamise amandla akho uthola imali ungasebenzele emuva ungathi mawufonela umkhulu Khehle ube nesiqiniseko sokuthi uyokhuluma mawungenayo sure usungafonela thini Eco TV ube number sayifaka ukuthi ukwazi ukuthi uthole ukuthi ngempela usendaweni eright yini ngoba khona sebezozama ukuthatha amashansi wena mkhulu injalo bethi ayimi lo developer ku-Eco TV faka nje u20,000 u7,000 ngiyakushibhisela and ekhumbula siye emaholidini abantu bafuna imali injalo bazoskema so siqinisekisa ukuthi nje udlulise nje nendlela osatholakala ngayo uyibizele wena mkhulu uKhehle singabi nokuthi hayi sesiyazi kodwa no usho uqinisile mkhulu ngoba emalangeni nje melube abantu abaningi bese baze bashaya ngovideo call athi mkhulu ngifuna ukukubona mina ngamehlo manje ukuthi ngikhuluma nawe ngoba sekade sijikajika la kuthiwa sile kuthiwa ule manje umuntu ngithi mina akunankinga na ungathembi kahle ufake na uvideo call uzibonele wena ukuthi mina lo khulumayo ngoba abantu vele badlangile bafuna ucola abantu bame ngeenyawo bafuna le mali injalo mkhulu cha angikashintshi into zami zisahlele ngalendlela yakhona inamba yakhona engitholakala kuye u067 400 5978 067 400 5978 uTikTok uYukhehla lami uFacebook umanikiniki ngiyathemba ukuthi cha mkhulu bazwile banendlebe kakhulukazi futhi ke umkhulu njengoba nibona ukuthi namhlanje akathathanga nesikhathi eside hayi ngoba mhlawumbe kunoshintsho nenguquko ekhona ukuthi udabakeze ngale bethe nje cha ufuna ukuzothayisela esivivaneni kuba kuma client akhe okusele noma okumele ukuthi bekubone ngqo akahlale ekhuluma ngakho ubufakazi bakho
Ngiyathemba ukuthi ke sizophinde futhi njengoba nje umkhulu kehle lokho ebuya usazolokho futhi ebuyile ngoba nani niyasithuma ukuthi niyamdinga njengoba dingishilo ukuthi niyamdinga ukuthi abuye nangifikile ke mhlawumbe mkhulu ke sesizogoqa sesizovalelisa mhlawumbe ukudlulisa nje imizwa nokusebenzisana nama client akho mhlawumbe. Ya ngithi angibonga kakhulu umkhulu ngoba laba bantu inhliziyo zabo siyazinesa futhi ukufika kwabo nathi siyaphila. Yebo. Akufuneka sikhuluma manje ukuthi asiphili, abantu bayafika siyaphila ngabo, siyabonga lokuthi futhi bathatha ithuba basibukele, abantu bathathe nesikhathi sabo, umuntu asho ukuthi manje sengiyaphuma emzini wami ngiyakukhehla. Futhi engifuna ukudlulisa kakhulu ukuthi kubo bonke abantu, wonke umuntu othi yena uzothatha isikhathi sakhe eze kumina esigodlweni, ngiyacela ukuthi uthathe ikhandlela emhlophe uyibeke lapha ekhoneni la uzabe ukhona endaweni yakho. Uyicelele wena emadlozini wakho uthi manje ngiyaphuma ngiyakukhehla, cela ukuthi manje ningihole nifike nikhulume nami la ngiyakhona, uzokwazi ukuthi ubuthwe abantu bakini, ulashwe isizwe sakini, ukuphila ukutholwe entweni yakini. Njalo mkhulu. Hayi cha siyabonga mkhulu, bazwile ngiyathemba abakaze basibhoxe. Siyabonga kakhulu mkhulu, uNkulunkulu akubusise emsebenzini wakho. Makho sikhehla lami ngiyabonga. Thokoza mkhulu. Cha babukeli bethu ke esibathanda kakhulu, sorry. Be Echo Point TV the call. Siyabonga kakhulu ukuthi ke nibe nathi kwaze kwafika lesikhathi ke namhlanje ukuthi sikwazi ukuthi sihlale futhi nomkhulu ngoba ebuyile. Siyathembisa futhi ukuthi manje sithuma siyathumeka. Nawe mbukela lapho sekhaya uma ukuthi kunovo ofuna ukuza nalo uvumelekile ukuthi usibhalele uze beqathatha ngokuphelele la e-studio ukwazi ukuthi uzothola inkulumo yakho noma uzulu lwethu uvo lakho. Asinankinga sikhethe balala umuntu noma ngabe yipi inkulumo ufuna ukuza nayo. Umfowashando lokho emukelile, umfowashando lokho ehleli nani, umfowashando uyanithanda nonke emakhaya. Ngiyabonga ke kakhulu, mina sengiphuma ke ngusontshikazi ushanda indaba ezithi umthiya ushothi uMatinde Sinqamsodidla Madla Bana Gwajoza Igcololo umdidi yadakudakhela uchacho. Sobonana nge-episode elandelayo.